Blebi baro, ni priang sebahay pi syakna ketuk kubor jungi upek nor cable news. Hashwa bang ni kemi gi kubor ki babnya ana kajan mit ngena phashwa skimat putongsan jongko kubor. Led ajing kershan ki patba eu ba adan basawi mat isyat dengan kelembok por. Kerpat ke komiti menteri rangba kejela ban aibor banekran halol ke reservation policy. Penkut no uba ardan basawi mat igajing syat dengan hadian batau ke sarkar ya ke expert komiti halol ke reservation policy. Yok kimasi kejing pang lumpy skin disease ha kejela. Syau Chief Secretary kejela pentip keseng HBDRF halor kejing syak pendik kikasi ha ki karbi ha block 1. Diau kesamlat hapkam hadian balap balami depa ki kerteng pensange ke KSU ki interview ha ke DMHO hari boy. But pasat jengmut ki rupau kemat kejela ke expert committee halor ke reservation policy. Banyalai aman penbor ke sarkar MDA2 bahkan menjur ban penbet temai ke reservation policy. Presiden keseng Voice of the People's Party uba Ardan Melo Basayomaj ula beteng bet igajing syat ngan jong Bat kat barang mi kisngi kipat ba bat kiken huan na keleng karilum khasi jantia kila tuat ban ajing kershan ya kene kamat jing dawa. Uba Ardan Melo Basayomaj ula sedang ya kene igajing syat ngan kelembok por dan dok kesngi baar jong katayo kabalalet. Bar ula banjur bagi sarkar kadai ban ai kejing menjur ban penkela ne penbet temai no ek reservation policy kabala tha no dok kesem syahjar kandai spa nyupuar. Kini kejing dawa kala penlong yu pat ba ban mi syakmat ban tuat syakajaka syong syat ngan uba Ardan Basayomaj kebadan haka parking lot hajan additional secretariat ban ai jing kershan ban ai mensiam yu nong yalam ka VPP ban la ban poi syakatong jong kejing job. Om tang ki patba an riwat kinong yalam ni kiseng san perthai kinong yalam seng bhalang kinong yalam shnong bat ki wei kilalit ban kit bok kit ruang yo ba Ardan Basayomaj bon yo akamet ka bakot bakhya akajing yo kunjung bandawa penbet thamai no ek reservation policy. Uba Ardan Basayomaj ula penbena bon beteng bet ikajing syat thengan kat ba sarkar kampat menjur ikajing dawa bat om mi nagane kejaka syat thengan kat ba empat yo ekano kejing kular na ke sarkar jela. Instrumen kami ka Jamiat Kebamantan ba ke sarkar kalau hak yang ni goi ke city hak ba kila reconstitute yang ni ke komiti hawidei ba ke jinglong lang yang ki political parties baru banyak keren halor ke implementation of the reservation rooster system ba ke baslon tenak kalam ba kila kentup lang yang ke reservation policy Kumba nagalian Joko Voice of the People Party, banagalian Joko Presiden Ramba, Joko Voice of the People Party, ngila penpau, nadu kasih kebaningkong, ngila ong, lemda kikren, ya ke reservation policy, nagalian Joko Voice of the People Party, ngenom, ya don benta, hakata ke komiti, lani ke nudu, kabak ke sarkar ke khot banyak keren, ngasok bani opor, kalong ke jinjok, kalau ke jinjok, nak kata jongi upat ba jong ke beri unyo trap, hari ke por ke bawah. Nengai ngaskuah pendenpau kemat jongi upat ba hari ke por ke bawah. Yisuk penawat, baka sarkar kelapian banyak keren halor ke reservation policy. Rekuah pendetip kemat jongi kamtam, kini kesama pulih melawan hari ke por hari ke Jakarta. Banagalian Joko Voice of the People Party, banagalian Joko Presiden Rembak Jungi, ngilet syakri meeting, nomor kilapian banyak keren ya kamat kabangi kuah bakin ya keren. Henry, kani kajing yaki kajungi, kani ka hunger strike kat bagai meeting kadang let kan beteng, bat lada, ha kata kajing ya keren, kampoi tumbangi kuah berkata kalong. Ban review ya ke reservation policy kani ke tinggi kani kandang yai beteng.
Mereka kat ke pemerintah, yen pun ya tuli akan yen tuli. Kendriam uprar upoi war meram dengan ini kemudian jadi ukasi. Wadam syak penjenang jubor gimana kajian kaman gimana prinsip tu maka. Dalam persang mentempat mentempai. Partnership si prinsip baru yang kali kecil kecil. Ini beliau yang kaya kepada tawa. Kata kali belum review yang reception policy. Parti kali commission mentah hanya pada cekran. Mereka tahu lagi kalau mengesorkan kali panai kecil mencur review yang reception policy. Lem kompa nganumi nak kali kecaka. Dan penting ia jadi syak dengan. Pada sebelum menaimu ia boleh. Paling bahagia cintai jubi ke berbuan. Ngalong pun dia ke pengalong apa mereka berkata berkata berkata. Ia tanggung ia kecil perkat kecil kumpulan alam. Kata kalau kumno bantai pat yang kali kali kecil. Bantai empat, bantai dapat, bahkan penkelador. Ya kali 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 kali. Nak lagi sampau senan di Manuang. Jempo abang isyarat makla kumpulan makla agi sampau di senan. The Voice of the People Party kalau dia tahu kebesaran. Pakaian sibun ikam makan hapan le. Dan pendet dia kali kecil lagi. Kini kalau tangga jinstan, injak dia kali. Yang ada leru yang kemana persia yang bangsa. Kawalan ketawa kalau kita yang ikut sama lagi. Nin nangis sekemat, anda kerja jadi. Sedangkan sibur kei kicik, kiman pintu kena, badan kalah, kelabet kelabian, nanda jogi ikut sama agak yok kami ojam. Katakan kalau parti kan bukti, ya sibur berpendek ya sibur kicik kau. Kini kalau ngesin, kalau saksi sempat, ke Northeast berokoi, ke India berokoi, ke dia kecil kau. Yang Malaysia orang yang syahmat tolong, bau kasih umat menyatri, kerana kutna kena kasih kata kalau pemikran bakal perkat. Ini syarat terbaik, kau ngejat peneriu kebaik teri, kau sama kebiri. Ya agak leci kepada ibadah. Waktu sendiri lagi jom dalam ke jompi. Nang bagari kalian bakal sian. Ublay pun perkuit ni baru. Kublay sibon, kublay. Ka komiti kebakmi halor kejing penteri kami ke roster system jangka reservation policy. Kalau syongnya kejing elang ke benengkong jangka hakala sengi ublay bat kene ke komiti. Kalau syem mekarai ban kerpat iu menteri rang ba kejela Konrad Kongkal Sangma ban aibor ke komiti ban ekran halor ka reservation policy jangka jela. Ya kene kejing elang ke benengkong jangka ke komiti kebakmi halor kejing penteri kam ya ke roster system. Hapok kejing elam jangka menteri ketenan an i Dr. Amperin Lengdo. Lawan Banishim benta di ginang elam jangki sengsan pertai boper nerina kaliang jangka VPP bat kaknam kim shim lapoi satya hakne kejing elang. I Dr. Amperin ilaong bagi dikot jangka komiti de gobe kesur kilashim ekarai ban pha ekakai pot jo menteri rang ba akajela u Konrad Kongkal Sangma. Ban aibor ka komiti ban ekran halor ka reservation policy jangka jela. Ilaong baga komiti kelarai baya ka roster system ka bagi sarkar kelapan krek ban penteri kam ladap ban snguthu da borok kisengsan pertai. Bat borok kisengsan pertai kila ai kejingmut ban penbahas usyo ekoroster system. I Dr. Amperin ilaong baga komiti kesngudairu ban ai lat lang ya borok kisengsan pertai haga jela ban wane syim bentalang haga ne kejing yakren. Bat kisnguru bakala de kapor ekane ka komiti bagan ai jingmut ekosorkar jela baga de ban sya eki ban ai lat yaga VPP bagan pensnguthu ekata kejing don kam ban penkala ya reservation policy jangka jela. Ileto baki dikot jangka komiti omtang baki lekren tang halor ke roster ndrai kelakta aru ikatu kani gimat ke badan lang bat ke reservation policy.
I Dr. Amperin ilong baladahap ban syem meka nuku nukarai ke ban kata ki pateng ki ban wan dan kam ban ailat ya borok ki seng san perthai ban ya dan bentalang bat kan pha ke ni ke jing sngo ke jongki sya ke sarkar bat an kentur ke sarkar jela ban plia sakhandiat ke jing khang ban ailat ke VPP ba kan wan ra kita ke jing yi ki jing syam ba ke jing sngo jongki halor ke reservation policy ngilaya rai lang borok ki parti ki buwan sugni ke jing lang ba ya ka roster ka bakan ka sarkar kala penkre ban pentre kam ya ka reservation policy ladek pan sungthu de ki political parties baro but baro ki political parties ki la ay ki jingbut ki jongki katu katni ki ban nang pen bha shushu ya kata ka roster but ngin sab pha ye kini ki jingrai ki jongi sha ka sarkar sha honorable chief minister ba un shim ya kita ki jingrai ki jongi halor kita ki kendon bro kani ka committee ru ka sngo ba kadai ka committee ka badiban ailat lang ya bro ki political parties ki badon ha kani ki jella ka jongi bakin wan shim bentalang ha kani ki jingi kren ne ka sngi ngilayo ya ka wai ka chiti na ka VPP no president jong ka VPP bakim na bakin wan siya kani kajing yalang nakadaw ka bakilaya thu ini bat ngingis no malesi kaladay ka po ya kani ka committee bakan ay jingmut ya ka sarkar jella ka jungi baka dayru lesi man sya ingi bangin island ya ka voice of the people bakan pensuthu ya kata ka jingdon kam ban lesi penkelaya kata ka state job reservation policy. Ti habang ila play ya kata ka jing ya khana sya kata ka thong pan. Bat sya kata ka kendon pan. Kan long ru ka badon kam mingi ban sya lang ya ki way de ki political parties bakin ya ai jing mud lang. Nginne ngilaya palat ya kata ka roster. Ngilaya kremti. Kiwi ki mat ngilawan lang. Nomor kiwi ki mat ki wan na kata ka reservation policy kung mga ong ka badai ka kami. Tina kata ka daw, let's say, banbha. Ngin ong yung Honorable Chief Minister, ngin pa ya kata ka may news, bangilaya de bray natin. Pero kahit ki political parties ki bawan madaten, pero log tungi nagano hills kilaya don lang, don kam banya don lang hakum kata karay. Ay bangin kren. Naman ngin net lang don ka term of reference ban kren siya pang reservation policy. Tang naman po pi kren siya pang roster pihak kren ti siya pang reservation policy ro. To the Voice of the People Party to attend this meeting, provided that the government of Meghalaya permits us to extend our terms of reference to also discussing the job reservation policy. With this, we thank you for coming here and we hope that you will communicate correctly the intention of this committee, which is tasked with a very, very important assignment. As of now, a main party who has 4 MLAs in the Legislative Assembly is not part of this conversation and discussion. Hence, it is lacking of inclusiveness. If you want it to be inclusive, we may extend the main discussion on the reservation, the job reservation policy of the state of Meghalaya, because anyways, other members of other political parties in their deliberations today referred to other points of the reservation policy, and hence it is by default that we anyways had to discuss the reservation policy. Hadian bagi sarkar jela kala thau thamai ka komiti jong barok kisang san perthai na kabenta banekran halor ka jing pentrei kam ya ka roster system bat ya ka reservation policy. I Dr. Amperin lengdo i balong ka menteri sarkar ka bakmi ya ka tenat an ilalumi ka jingalang bat ka ni ka komiti kala shimru ikarai ban pha ya ka jing terwa sya ka sarkar jela ban thau ya ka expert committee na kabenta ban khmi ibnia ya ka jing pen kala thamai ya ka reservation policy jong ka jela. Hadian kejing dawa kisang san perthai kejela bantau ke expert committee ban bisyar bnia ke jing penkala thamai ke reservation policy.
Ha kashi tarik ujeliau arhajar arpulai ke sarkar jela kalau penmi ekjing pen menapat ba bakal tahu ke expert committee kabandan kiriu syampang bat kiriu start ban kemi bnia ha gaban pentamai ke reservation policy jong ke jela. Hagani kejeng penmena Chief Secretary kejela ba DP Walang ula pentep bagi expert committee kan kentup kiriu start akaliang ka constitutional law, ka economics, sociology, demographic studies bat kiwe-kiwe benta kiban penmena da ke sarkar jela. Ka expert committee kan syang bishar thamai ke reservation policy da ke basyem kejeng ai jengmut na baro ke badan benta ke emlang salang. Bat kene ka committee kan ledu hakeleng ki benta jong ke jela. Kani kejeng dawa bantung ya ke expert committee kelami hak singi balang haba ginong yalam nagi sengsan pertai kelapan pau hak committee keba keliat da Dr. Amprin Lengdo badi bantung da ke expert committee ban bishar benia akbede bagajing temu ban penbet ne pen kala thamai ke reservation policy kejela kapala dan mentala palat san pausnem. Kata kecil yang dimut lang jong kita baro ki political party san pertai kelas mudai ban ha ia kata kecil ai dimut sarkar bakadai ban hauno dan away ke expert committee lani takun jong inong song ibadan ya qualification ne majidna Pakistan ban ya diberiu ibadan yang kata ka expertise dan ibaladai ibaladon yang kata ka renyeng pada jintit keren halor kani kabha aikam aijam lani ka state reservation policy habatla jini kani kicingin bercingkut lang jom political parties bro om pakalalong kaway kila dong ki political parties ki baso om datang nrai ko makachulong ni ke demokrasi nadamon katakan jingkut batang bansya jadi political parties bagi banyak bagi yang sel bagi plan kalau state reservation policy dai banai kepala maka negeri demokrasi sarkar kamla penting terms di demokrasi tiada mesti ada yang kecil perlu pergi jom komiti ban sarkar telah pergi yang kami notification kapala pernah perda ba on how yang kami komiti kapan pet yang kata hak kam macam hako kacing punya jom state reservation policy kapala long kapala long policy nadu siya nice pa nyobuan usong kuno jong kani ka committee kani ka song kuno jong kani ka committee but kita inongsim tentang hak kani ka committee ide bendai kumni harum ibala stam ibala pas ibala songkoma yakaan constitution jong kani kani ide bendai deal ibala pas bagi bertikma ban politikna yang ka economics ka sociology ka demographic studies but ladas mo bangkam kiwi de kami ke expert committee labahang ita bahkan pet ban one ya kajing anjing mo jong inong song kalau ke state reservation policy dakaba kishim ya kajing anjing mo na bano ibadan tentang akan ika demokrasi ke jongi kila bandai political parties lagi di parti santai kila bandai di NGOs kila bandai di civil society members kila bandai mana but kami ke komiti kan saya merging buat mahal but baru tiba ai jemput nama hak ko satu manusia itu benar-benar ada yang berikan dia
nagaraga parok ikaw susu jokan kejelang jokan. Hadian bagi Sarkar Jela Kalapan Bena belah tahu temai ke komiti banyakan halor ke roster system bad kumjuk ru ya ke reservation policy. Presiden keseng VPP uba Ardan Mela Basayomaj ula pen triang ba 4 sange ekejingeki dan kebasyak tangan kelembok por kat bagi Sarkar kampat kular ban kemi ya ke reservation policy. Bad ulong bagi seng kan pa ikinong yalam ban yashim bentah ekejing yalang hendrai ekejingeki kan yai beteng bet. Hadian bagi nongelam ke VPP kilawan yashim bentah ekejing yalang jangka komiti halor ke roster bagi reservation policy. General Secretary ke VPP Dr. Ricky Sengkon ulapan menapat bau Presiden ke VPP uba Ardan Mela Basayomaj baun beteng ya kejing syak tangan jong tak haduk bagi Sarkar Jela kalapan mi ya ke notification bagi latung ya ke expert komiti ban penbaik temai ya ke reservation policy. Ulong bahag kejing yalang jangka komiti jangka Sarkar baru kela menjur lang bagi komiti kan pak da kejing thok syak ke Sarkar Jela bantung ya ke expert komiti ke bandon giru Syampang bat giru start an. Ulong bakat ba 4 penmi ke notification uba Ardan Basayomaj undang beteng bet ya kejing syak tangan. Sini komentar. Nesnowan yaitu epi bagian kecil keren kecil tay babun. Nesnowan pada Islam ban ada teru nama kita syukur kita keren kelan. Dapat dari Indonesia. Kerana kalian kami yang Sarkar pan review ya reservation policy kondo banyak punta yang berdongkang pan bathun baka expert committee akan review ya kani ke reservation policy bagi semua pan yaitu epi yang bikin smokeman kalau siem yang boleh kenal berkata damai kalam balon Sarkar bantuan ke expert committee ban review ya ke reservation policy. Saya sehingga kami ke komiti kami yakin tentang agar komiti kalasian jaga kawal ban ya Sarkar bahkan turun dan ke expert committee dapat mengkaji ban kami dan ban review yang ke reservation policy. Pakat tahi ketika jinjat kami. Ini ketika kubur terus mutlak. Kawain dan kenai kenikisi. Sultanat apakah kata ada komiti, apakah Sarkar kelatung, kalau syemi karai ban Tolak syarikat Sarkar ban tahu ya kata ke expert committee ban review ya kata ke reservation policy. Ini lah yang ingin pakai ban hul. Ini lah tabang yang pakai ban hul. Sedang kemarin kita tahu nalanya kita kumul orang jangka ke parti kumbang lakaran syai lembang iyo daga jingtho kabasyai baga Sarkar dan constitute yagani expert committee to review yagani reservation policy ngano paksange yagani reservation kesong hagani ke Sarkar lalaga toa bagaimana ke program ke agitation di kan kurno kiri ban pesat ban penpoi hangi ya kan notification desa hulu kata kapor kerana kalian ke ke parti yang sekolah yang selipai sih dari jenjang Hadian ke jingdawa kisengsan pertai ke Jela bantai ke expert committee ban bishar benia ke jing penkela temai ke reservation policy.
Hagas ni palay jong katayo ke sorkar jela kala penmi ekajing penbana patba bagan tahu ke expert committee ke bandon ni kiriu Syampang bat kiriu start ke ban kemi benia hagaban pentamai ke reservation policy jong ke jela. Tang hadian kato kene kenta bala penmi jingtip halor kani. Uba Arden Melo Basayo Moj ula penbana ba ula pensange no ekajing syatngan ke ba kelembu opor. Ka komiti jong ke sorkar halor ke roster bag reservation policy ke belalong haka laipuwe terik ujemang arajar arpulai. Kelarai ban aipor khatsan sengi berok kiseng san pertai ban ai de kejing thok ban pen scam ban pen chong niai kejing dawa jengki ban pen kelai ke reservation policy. Bat kene ke komiti kan chongi kenduk biang hadian lai tayo. Kalau ongru bakal dan kejing dawa nagi seng san pertai bentung yak expert committee naga benta ban pen bet thamai ke reservation policy. Shosho iletho bahaga jing yalang gladon kiseng san pertai ke bakwa ban pen bet thamai no ek reservation policy ka badon pat ke bakwa ban pen ne bet kumju. I Dr. Amperin ila kubur ru ba ila yok diang ya kesithi nagi kenhon baper ke berdawa ban ai bahak lang yaki ha reservation policy. Hendai ke komiti kam syamlai alat banyatai halor kini kesithi. Ila ong ke komiti kan sapa ek jing pensngau jong barok kiseng san pertai ke sorkar kenang ban la ban syam ya karai. Rei hapdeng kata kajing ya keren ya jongi. Kalong kumba imat baro hi ki kwa don bentalang. Ban ya keren ya kani kajing pen kelan ya kajing pen pek biang. Ya ka state reservation policy. Baro ki political parties ru ki seng san pertai ru ki sungtho hi ba kani ka rai ban penkelai ya kata ka state reservation policy omla dangi ka komiti banle tikin wan lam ya kita ki jing ai jing mut chungki ya ki jing bam ya hap jing mut chungki halor ki tu ki mat ki baki ya trend ne mangi nakaliang ka komiti ngina ya kerpat iki bahaba piong le kumni ki hapan ai do ka justification ki hapan pek ru ba na poi sing syari kanum don kanu ka kanram kaban penjenjar pad ia ka jella ka jong hi idon ki political parties ki bong ngimpat kwa ban rai namar ngin haplek phai shaki political parties la jong ban panjing gon atong ngin pan ka expert committee ne hatong ngin penkelai ka to ne tong ngin penkelai ka ne ha ka bukun ka jing ekran jong ikolong kaba I say so kabangilaya rai kitu ki arli ki parties ki baklem don lang ha ko to committee ban kong ko ni idon ka to ka ni jikeli kin senang ya kendu ya ki officers bakin ya pet kita kicing ya keren jumi ha to sngi idon mi jingkeli ka to ka ni ki ba ngi kum ka so ka committee ngin ong ya ka sarkar ailat iki banle ailat iki banle nang babaro kin ya sutho ke ai kata ka roster kaya kata kijing ang kata ka reservation policy but kani ka committee ka bangin hap ya form ite ombaro ki political parties ki biya snow badan kam namar ki don bade ki political parties ki bangin hap like phai shwa support parties la jong ban discuss don ki parties ki boong penyat ben syakmat lada ka sarkar ka penbet ya katu ka OM jong benai min 2022 para D particularly tinray ya katarong ni haman rak yang hi siya kataka siya kani ka committee ban ya pet pat atong nila ya hundod ni em tigi don bade ki boong em ya sakman tingin hap ya pet biang ngin hap ya kendo biang ngiklam ya ay akong kata ka benta yang ibangin ya le no la shine na shisni na asni na makani kam syong hangi ngingin rak siya ka sarkar ngam taray ka sarkar ru kan la ban syuong tawlo ya kani ka committee kumni nomor kidon ki NGOs kidon ki civil society members kidon ki members baper kidon ki kidon ki seng nyam kidon ki bonjan ki bakwa le se ban ajing bot in hapra yakini baro siya ka sarkar bakan petpat bakan ay bentalam ya baro nomor bakum kani kata ka historical decision patju nimpatju ya poi siya kata thong ngikermen ba ki political parties baro kila yahun mat ngikermen bangi kum kita kinong sim benta haksan pertai hakene jella ka jungi ngin ya rai sisin to ngin ya khana to hapdeng di jingbom ya
100% banya don jingnya sutu lang at least ngidi ban wan ita ka middle part tika ta gade ka bangia discuss mene but ngapun pau ko jing ai ngo junga ye ki political parties baro pakilawan syakmat wan pun snow ye jing snow ki beper ki joki so we cannot we are just going to take care that we summarize all of our discussions and forward them to the government. But then, pending hard copy submission with legal justification, unlikely this committee can meet and discuss anything. And like we said, we were all in agreement. You need a very specialized committee. A committee which has constitutional knowledge, somebody from the constitutional side, somebody from the economics and the survey and the statistics side. So many aspects are there. Somebody from the expert of law, and likely that kind of a committee you'll have to likely solicit their participation, and this committee is not authorized. We are just going to suggest. So our role here is to communicate and send a minute to the government on all the various aspects that were discussed. We cannot say it's inconclusive because we are not authorized to say it will be inconclusive if somebody was really protesting, but that didn't happen. However, we are just going to ensure that government is aware that all political parties have discussed these points. They have suggested these points. Some people are objecting to these points. This committee is not authorized as per the terms of reference to discuss this matter with stakeholders. You will have to get back to the government to decide, to ask the government what they want to do. Government will be in a better position to disclose that plan. Kabadan kolom kami. Kesempatan Masyarakat hutang tanah. Kita kecimera udah apa begini saja. Dan ai kecimba. Nak benta. Lancang. Unailan apa ini? Kolom kami kamasta patay orang ini. Orang tangi orang ini. Kalau kami kamasta patay orang ngeri bekerja mereka. Presiden keseng VPP uba Ardan Mela Basayumaj ha kasitarik ujliau arhajar arpulai ulapan menabo ulapan sengekno ya kejing syatngan kaba lasite utam hadin bak sarkar jelak lapan mi kejing pen menapat ba bakla thau expert committee ban bishar bania kejing pen thamai reservation policy uba Ardan Basayumaj ulang ba kadai kania kabagila dawa bat keseng VPP kalabu ikene gamat ha gamat election bat keseng kalabu dian kat baki weipat kim sngunut ban le ai Uba Ardan Basayumaj ulapan pau kejing sungu iginong yalam keseng kibla let mi khmat syaka komiti kibla penbor ke sarkar ban thau ke expert committee. Ulang ba ke sarkar kala ke ongu badai ban penbet thamai ke reservation policy baru uang ba ansabut dian ba kejing thungkam da ke sarkar ba kimdai ban ken riang syo ba kibriu ke badan jing itu ne jing yajan kin sya thungkam nasalendat. Ulang ba kum ba ulakular kipat ba un ammi nang jaka kat ba 4 mi ke notification da ke sarkar. Hendrai haba ke sarkar kalapha da kejing tho bala thau yak expert committee kum tau lepen kut no ya kejing syong chathan kum kadak jong kejing penkut ya kejing chathan Dr. Glaseno uternya ba idrip yo ba Ardan Basayumaj bad uba Ardan ulabam ru ya kejing bam galba pentian da ke kurem jong hakmat kejing saki jing kipat ba ikbalawan na keleng ki jaka bantu tu boleh tak tekor dia. Jadi, bak nak kata kita dah si kita semua langit. Umnu tu Ardan udang lah, udang keren, udang ikhlas.
Ada rasatan haru perasni tidak sini. Mereka kajian juga doktor untuk sini. Kita yoslo, Bat yang hadian bagi tes yang senam kejumpi. Ini sore penuan kerki sini. Nama habis tes nilap bapikan bam AAWM haki perasni kan. Makanya nama penting ya kan kejum syajing kejumpi lemda pishim ya kan ke IB flu. Kabalong kajing don kam ni kamet kajunga. Kam ni kapam. Jadi nama kita tahu kumpuliu ubas buram ya kajing peniat jang ke medical science bat pro kajing patha juga doktor ke basok ya. Bat kita gipat ba ke balas musne ki bam kwa ni si bani bo bar don mereka met kabam klan. De ngala shimi ke kapenta haga jing syang ro ki tom ni lengan apa do sa kyong sofa wat ni penslam nomor la penslam tang katu kan ni kata le ni sipo para kalaban jaga ye ke basliu. De nomor kata ra habu isyang ya auble. Welam uble tunjuk ro ye habu kanu ilaban nget. De nomor kata ra ila yang siang wa ai pat bagani ke jing job ko jingi ya kani ke jingi ki bangir so bangir job ko jingi ke baro handi kemau ka ditang ke jing stang jong ke jingele ke jingi udang don sibon ki mat ki bana kalian ke Voice of the People Party kan mi syakma kalau jupun kemau mau mendang adang long Presiden Jogaseng FKJGP kalau jukran negeran sampai pak ngajuang ini di kintin bala on jendela kita ki nongelam guji kibadan ha assembly bala po secretary kita ni jingkit clear na kanta kajak reo kanam don kami ni kiseng balang ban bi partai bat ngapor bangalak election menigani nagayon sa Voice of the People Party noon bala kipat ba ki ay ka jingkersan ba ka jing syariah ani ki samaji kenam don kam pelupor kiseng balang mereka pelupor ki kam ki jam ki jing poli ki joki tementa kon ka seng nin ship ni ki jingkit kle bangini ki nanta ka jinge jonga ja reo balala di kon samaji bagini akan plek jumot haka poli ko puti balala di kon samaji bagini akan plek jumot ki kam ki jam bapanya mi renti lang pak haka lama jonga yada lagari kenamar kita tahu nginget baka sorkar kan shim ya ke senjam kababuram Amingi ke Voice of the People Party mereka di Buram ya ke sur ke jong upat ba apa kami kebetulan kami Nang isa pat ngina bentaki bai pat ki kubon ngan sawan pai hadian kini kijing penmena. Hey Toyota, play my song. Glanza. Go Hatchin'. Go Awesome. Now PCN ang nagajanmit nga napai biyang siya kibenta jong kakubor. Ha kasingi baar ke Education Cell jong kaseng HYC dagajing temu banajing kerja ni uba Arden Miller Basayomot uba syong sya atngan bandawa penkalai ke reservation policy. Kani kaseng galapenlong ya kajing yat rally ya kebalawan bani shimbenta dagi sepangut ki kena bat kisamla pule na ki college beper. Kani kajing yat rally kelas sedang nakmat ke office terekam jong ke embos kebenaran dalam cumia bat nang ni kisamla pule kilayat syakatan barik bat kilalit penkut kani kajing yat pat ba hakajaka syatngan uba Arden Basayomot kebenaran ha parking lot hajan additional secretariat. Ka HYC kala penlong yang kini kejingat pat ba kumsi benta ban ajing kersan bat ai mensim ya uba Arden Miller Basayomot uba penlong yang kejingat ki kebajai-jai da kebasat ngan
bandawa nak sorkar jela ban penbek temai no ya ke reservation policy. Ka HYC rengkat bagi samla pulik lapan pau bagian ai ke jingkershan ke Bapura ya uba Ardan Basayumoj ubalayang bandawa na ke bentak ke hok jong ke samla wat kam wat jam. Bat kam tam haba ke reservation policy jong ke jela kadai ke belarim. Bat ke badan ke jingduna, bat ke long ke bakongsan ban penbek temai no eka na ke bentak ke pateng banangwan. Reservation polisi. Segmen kawan berkata berkesan ibadah bagaimana itu Bula syem yang kani ke sienjam, ban penlong kani ke jing syatngan, kani ke jaka, ban penbor yang ke sorkar, jela ke jongi, baka puar ke ladai bakum kajat benriu, bangin yo yang ke jong ke hok, lembah ke jing penbet temai lane ke jing kemik biang, ban review yang kata ke reservation policy jong ke jela, ke bangila pentrikam mentah di kisan pau tuli kisnam, kaseng naduk kisnam ki baladam ngila juong yang kani ke gentian ba, kani ke reservation policy kum bakalong mentah. Kalau dia kita kabi kebangi kum kajat menriu ngila kebum hala kajong kasentur deki sanpau teli gisnam bat kani kabi kebangi ngila kebum hala kasentur kala kelalong penban kata kajingpang kabala bam yang nginapo namar laringi pet ya kajing light kam lat jam hagini gisngi beladap ngiyoi hadukat nu ngisya leben namar kat balat kikam ngi baki weipat ki perlok ki yo khambun ka bah ngi yo duna tengi na kaliang jong kaseng ngi wan ban pelong ya kani ka jing ya pat ba ban khot iki kun samla kam tambe ki bapuli yang ni hapo sor ban ong iki bakin mi syakman ngi sokmen bamenta kasngi walatang sisngi ngi yo ban penkre ya kani jingyat pat ba ka jongi ring ngi so yo mensim ngi sokmen bagi kun samla ne ki school ne ki college ki ba fair daki hajar ngut kilawan ban yasnok ti hakani ka jingyat pat ba ka jongi pat ba ka jongi kalong ban wan hakani ka jaka ban ai mensim yo ni riu rang ba kanambu unang yat syakman ban pun urlong yang ni gajing temu naman ngitem baka jingale ka jong ni ka de nang banta kalawe jong ki kun samla ka jong ni te ka jingwan ka jong ki kun samla mata ka singi ka jing mi syakmat ka peniru ya ka wei ka sur bakum ka jat benriu ndei tang gilong kmi gilong pa ndai ki kun samla ru ki sngo thu ya ka jing khia jong ka ni ka kam tengi na kaliang jong ka seng ngisuban ai kublei ya baro ki kun samla jong ka jat benriu nyautrap ki balaya snok tilang mentah kesengi bat ngi banwan cakani kajaka bat nginget lengba kani ke jingwan ke jongi mentah kesengi haringkat ki hajar ngut ki kun samla kanang ai mensim kanang penrem ya iba arden bat eka kenhun ke jongi ba inang ya syakmat ha baye de kani ke kam kanang kata ke jing temu ke jing angnut ke jongi kum kajat benriu ban yo ya la ka jong ka hok kat kum ke lenti ke badai ngin yo ban
penbet thamai la ne ban pet thamai ya kata reservation policy kabala pentrekan menta de kisan phau tli gisnam haus nam arhajar haga bang ngalade ban yo kam kum lecture po tura comment college henry ngalong baar iba yo e ka post pat dei balong kamadin jonga iba dei igaru tenang lakli balai mo bangalong baar ka post kada nakli balai bangadu ki om na ka daw jong ka reservation policy kadai kata ka bha jong ki wala de ki don sadin makna ru ba kede banyo tengi latip halo ka reservation policy bat ngasio sarong ba kini ki long keme kini ki babe bathem ngamwar sio ye bang ong taru ki bom nang bom staru ki snu tho bakane ka reservation policy ngila dei ban pen kala na ka daw ba lada kam long kumta ki babun na kini ki ba lake school ki ba lake college ki ba lake kule ki ba lot ki me ki pa wala ki do ko ki krisan ki ngin yo kam hadin habu te da ka we ki jengmut kini ki badon hangne ki lawan lang nang thena la palang kabadai ka konstituensi jong iba prestun ngam penrem ye henry ngaku aban ong ro sikenten hangne bangi khmelenti ba mairo idai ukhasi ku mangi udai parawar ku mangi wala dai sa hasoru henry kane ka daw pat kadai ya barolang jong ki khasi jantia jongi te sikenten hajing sangi la khmelenti ba in kiren halor kane tangba hadu mentar ngimpat sngo na kasul jong henry mangi ki pai ba apat wala lang imnon nga tagabor ngiwan lang ni ban ay gajing kersyani baden kawai kasur nga ong biang bangi ko ban kersyani kan ka reservation policy tenang kata kadaw ngiwan lang hangne ban ngi kwa hiro bakane gajing keren jongi mentanga keren na kapta barok kho jongi badon hangne batin thai bat chenrang bat sama bakana balada u minister lane u MLA jongi unpej ai bo unpej bangi don kam ya ka roi kapar hagati ka than jongiru balada mai ila male nei to ai ba inle lang ya barok bat khamtam ya constituency la jong ni kershan long live Katanan Animal Husbandry and Veterinary jong kajela kalapan bana bagi masih kelayo ekjeng pang lumpy skin disease LSD hagajela Meghalaya. Bad ikan lalap dengan National Institute of High Security Animal Disease Bhopal hadian balapan long ya kejeng liat tes. Secretary ke Sarkar Jela ubakami Katanan Animal Husbandry and Veterinary ulapentep ba ka NIH SAD na Bhopal kalapha eka kaipot bad pentikina bagi masih kelayo ekjeng pang LSD bad kishnong kibagani kejeng pang kala sapriang kikentop kishnong sumer maulungkong perdong umden kon umden Saidan nongpo bad jentu nongpo ke bahap apok sning CNRD block ha ke distrik Ribhoi lem bad kasnong rangthong ke bahap apok ke mau kerwat CNRD block Southwest Khasi Hills ke Sarkar kalapan benaru ikini kisnong kumki infected villages ni kisnong ke bebet ke jengpang kenang ba niyo bante lakam yakene ke jengpang ki masi Deputy Commissioner ke distrik Southwest Khasi Hills ubati lengwa ulapan syaish kinong shnong jong ke distrik ba ke jengpang at ki masi kalakta ado henry pulai teligi shnong bat kumbakalong mentasan teligi masih kilayap ulong bagane ke jengpang kamdon jengkata kakot kakya jengki beriau bat kadaitang ka jengpang yabet para masih ubat tilengwa ulamana ikinong oddo bakim bet ban od iki masih ki bapang bat lada lap de ban pentip kloy syaki doktor kenang baniok ban sumar yaki daki dawai kabala ban penjampat tang hapok lai tayo jong di masih kalau kata haki henry pulai tadi isnong jong ka Southwest Khasi Hills naka pada santli masih kilayap Henry ke kini ke kani ke jimpang kam kata ya siu yebet para masih Henry kanum spread baca beriu dia wala kata ru ngira pathai kitiginong dong masih ba kimbet banot ya ki masih bapang ladalap ki masih ki badan kajing hakame jengki ki ban petik pamar si doktor veterinary ban sim ki dawai ban sumar hadin kani dawai ka trikam kala ban pekia kala ban cimpor tang lai tayo jadi na tayo ki masih unsayo kajing batas kesalahan kan Teka ita step kubah nak liang ka veterinary kan le itu. Nak liang veterinary kalau let ya kendu ya di beri balaong ya ki ban ai ya ketika dan kam ban ai ya ketika ban yada ya kini masih nak kan cepat.
Ya gitu ki bampat yo pang dan kam ban ai ketika ya gitu ki barangat pada jiran kita wai ki balapan pen ya tang apa ala itu. Tukum belong mentah ya kini ki dukan lidok senyang lidok masih lah pli lah pelajak makanya Kam kang hiru, kam jan hiru ngomong tinggal. Tama tang laong ba kimit ban ya itu masih. Kaseng san pertai Hill State People's Democratic Party hagala asing ublay kalalu mekejingalang hasilong club. Bat kala syeme karai banit pensengau syaka sorkar jela banlu mekejingalang banyatai hakabedai bakejingrawa ban penbet temai no yaga reservation policy jong ka jela. Ya kani kejingalang jong ke HSPDP lalu mdu presiden ke HSPDP uba KP Pangyang. Ha kebalawan banesyem bentalang ki MLA Kaseng bat kinongelam ki bahakamat. Habai keren bikinong patai kubor hadian belawai ke Jingelang uba Pangyang uloong bagaseng kanseli kendo yu menteri rang ba kejela Konrad Kongkal Sangma ban lume ke Jingelang banetai ha kabaidai ba kejing dawa ban penbet temai no ek reservation policy. Uloong ba ka reservation policy kadai ka weni kimat ki bah kamat ha ka manifesto jong ke election jong ni keseng. Balara kipat ba ki kwa bari ban penbet temai kini ka policy ke HSPDP kan persyang ban penbahaya ka. Ulang bagi HSPDP kedai rekod ak sorkar MDA kumtakan serak bane keren kene kamat bat kesenggaran shibun ke AK ki baga kuat ban penpau halor kene ke polisi kamtam haba kadai ke badan ru ke jingduna bat ke HSPDP ka kuat ban bi benia bah bat ban ai ke jing ai jing mut chak sorkar uba KP Pangyang ulapan kan mauru banadu mensyua u presiden berem ke HSPDP uba HS Lingdo pamkwa hedwaru blay ulang belada kejat benreu ka kuat ban onong Demen ai da kejela la jong na kebenta kasi jantia. Kaban weng no sisendon ne kejing jong kejat benreu. Ulong ba ke HSPDP rengkat bat ke Wiseng na rilom garo kidang ya kemat bandawalang ban ai no la ke jong kejela na kebenta ki kasi ba la ke jong na kebenta ki garo. Namar ba ke HSPDP kala dai lepak away ka partner kabadon apo kaneka sorkar MDA 2. Ti namar kata na kaleng jingi kum ka party. Ngin ra bat ngin kren bat ngin yatai khamma shishu ya gane ka problem na ne ka chinge bat kumno ban penya shikmat ya ka kalong ngin sia kren ya gane ka kam ringkat bat ke MDA partners ke jungi lah ke kerdan lar kadai ha ka coordination committee ni ha ka nu ka meeting ka ba ka MDA to government ka bangidon lut ki party ki bayadon bat ka ngi kentu ya uship men sa banrong un ayang i ka platform ban ya tai khamai kata gilong ki benta ki mangikum ka party ndagasi ila don ya ka ban ekren halo kene ka pa nakalyang ji kum ka party nyamang idon lepau bilisa po ka kabinet meneng ilekren ba maibat di MLA jong ngi ma napo ka motion road iba materials dekar kin shim ye gini kiki berkai kiba bangi ngeletai ban ye kren kamha bat ka sorkar ke MDA government bat kindan ru ka benta ka bangi na kaliang jongka party ngisutu bangi don ru ya kane ka all party meeting dan na kaliang jongi kum ka party leng ba jonga president bat ki rang ba jongka party ni kinandon ka benta ka bangi sia kren bat penbai shushu ya kini benta ki bom sai haga bak sorkar ka lathung ya ka all party meeting dan dari kembangi dan ru apo ka MDA government ngi na kaliang ka party berkumpul ada yang jumpa baro arno ki MLA nila sim ya karai ba ngin siara ya kini ya ka bangin ya kerana apo sorkar bangin bu ka jengker pa ya ka bangin sa form do kan ulu ka komiti jat komiti na ki yang bakin don ki expert don ki political parties bade sim bentalam baro haka bangin ya keren bangin war kala di bakum nungin review yang kini ya ke roster ngidang ya sekaman ngila dong komiti ya ke bangin ya keren ki kicing dot kam bana kan juga poru maktib bakam dei ke besuk ini ke sorkar bangin suya ilu baro ka juga por Henry ini nak liang kerjungi ke parti ini kerpat ba lada dei berlomba ini sedang bangin keren no ini keren solution tu Iya kecil dai bat kecil ni dah kena reservation polisi kemut banginong kan no show A kan no show B kan no show B kan no show D kecimut cuma yang ini lomba bahkan di reservation polisi ke dan kecing duna di ke parti kalau ngam celeu bah lo cok di kapang bat ke idon kam bandon ka
ban review dan ban reconsider biang hak apa ya dai ban kecindong jong di reservation policy te ban ong kan no syon kan no we are all layman kemudian apa don ke sorkar kan wat yang ki expert bahal ban wat ke ek hatam ban penbahaya kan deka reservation policy kumbang ilai akran menne nak kalian juga parti ke suki alor kini ki berak bat kumbang ilai bu apa ke manifesto ba ipak mat penbet bat penbahaya ke reservation policy kumbang kinong yalam bat kumbang ke parti kinong yalam bari menurut masyarakat kila ya imsi ba kinna ya budem ban semua seka sorkari ki cingdon kam kena kalian ka jonga bat na kalian jong minister ya katangin nang ya simkia Bagaimana semua usaha sorkar, bagaimana semua usaha sekadar ki komite, ina ya budin, bagaimana ya simkia kini berapa baki nongelam kepala mat masyarakat, kila ya imsi, ngiru ina imsi, bagaimana ya penken mau, bagaimana ya dawa, kadon kacing pun kadon kacing nakam, bagaimana penbahaya kini ke reservation polisi bagaimana. Kasih penam. Kita kalau ngapa imai jopi. Nak kata ke daw ngi bat ke general bat ka Garo State Movement Committee ya ke Garulan hadu bentang ila form ya ketua coordination committee agaba kilabu yang aku bu chairman bat the ya u ba way ni girang ba nang kay na po Garo Hills iba Nickman Marak kumbu co-chairman ban ya budin ya kini jingdawa ke jengi kumbang ila don naru ko jong ba hopi ba di ba Clifford Tiya kaniru menagane bingi klinik all party meeting nagala ka GNC ki wan mi hang ni nagabanta ka tahi bang bagin don ka jingi kandu hakani ka tiyo sujaran khat ta kasi nagaliang jong ka sarkar ki penlong ta kasi te nagaliang ka GNC ka kala long ka ki than rei ki kwa bani ka du yang ngiru bani klen su thu jing mot hagwede bar kana ka phang jong ka jingdawa la ka jong state MLA kaseng UDP na mau kerwat uba Renekton Lengdok Tongkar. Hagesengi balang ula pensyai cakakan huan jong kesurupat ba kinong Southwest. Kibalawan yalo maka office terekam jong baga seng reulum United Democratic Party UDP ke ai kejeng kerjaan ke Bupura ban penkelano ek reservation policy jong kejela. Policy, ilawawan penkelah reservation policy. Ilawawan penkelah reservation policy. Ilawawan penkelah reservation policy. Ilawawan penkelah reservation policy. Kesurupat ba kinong Southwest Khasi Hills hakalai putri ujemang arajar arpulai rengkat bat kiplakat kelet ikendo yau ba Renekton Lengdok Tongkar UMLA kamu kurwat constituency hak office dari kam jong ban penken mawi kijing dawa jongki kinong mikmat ke Southwest Khasi Hills bagi de ban kran ai halor ke reservation policy Hari ini kesengi nagaliang ba Renekton Lengdok Tongkar habaya keren boleh tu bulada ban keren teng ya kena gamat hak yang dorbar tawan kejela. Bad ulong ru bukursan pura ban pengelano ek reservation policy kumbagi pat ba jong ka Southwest Khasi Hills ki angnut. Bad ulong ru ba keseng UDP kumjo kala simkhia ya kena kakam baglada ban pajeng tho ke sarkar badai ban pengelano ek reservation policy bad ukermen scam ba sarkar hak niki kendiat sengi kan sakhot ban ekran no halor kena gamat. Bagi yakran ni kena keju, kena ke panglajan man ke arsngi lai sengi ya don meeting. La kalong hapo ek parti, lan le kalian ke sorkar. Ngaskwa ban pentip ye phi, ban kalian jonga individually marwe mareru ban UCM. Daki bon sen ke bangalai kenduk ban yakran ye i ban penkalai kena ke resolution policy. Bat ngasotenat ban itu ye phi UCM ulah depti paki egi pon ki banga ngarak ban yakran. Kar ban yakenduk engan yakran pon kitu ki pon jo phi barane. Kita ki ponjo pi na marngal akran bon sin ulakan mau la tidro di ke jing kwa jongi ban review ke policy. Jadi mar tanam ta ke jing tipa ba jong pi kumba pi pa ba pi angnut ban wan ke jing perkelai ban review ke resolution policy ngidon kaju ka thong kaju ka jingmut. Tere ke syukur pat pi tangane ke wei to ke thu da ke bangire burom ke liang iwei pat ya ke ba baro ngidon la ke jong jing sempang la ke jong thu tang kawai ke bangin kemen lang kalong ngil adon kejuk kathong perkata kalong ikwa ban penkelai ke resolution policy kata ke kejuk kathong kata bangin ida hendai kumno bangin yat pede to ngi yaisa hitip kata ji sisa baro pi ki balak kham sku thu ke politik bahkan ne ke bandon ke political decision te namar kata ngi don hak sarkar tapi tip hiru bangi dei ke parti ke bakhambun
hak bagi dolang bagi sokar ngilale la ka jong benta PUI lang bagi kot kubor pla detip bangil rai menta kum kowe oj kadon ke jing lenti jong pi le se bamangang nang kren kumbang ala ju kren hak por election le se kadai ke jing lenti jong pi bangan kren bonsin ni kene kilat ku haki lat patai kubor ne haki pajba bangan kren marwe ringam simlale kata marnga ngasutu kumde maka bahangin di diskurs langkum ke grup barngin ya ka kum ka grup kum uwe ubre te hadin bangile ther ngile tai bhapo yang parti barok ngile lang hak bangidon kata kijing kwa bat PUI hi lembak kot kubor hak baka parti kala de thok war hak sarkar bandawa bandon ban review kene ke polisi tang ke jingja hak snong mukro kabala ja khapot apadang ke jela Asam bat Meghalaya hak banai no pra kasnem arhajar arpuar kinong snong ke jela kempat lak ban klet mentas kinong snong ke blok 1 hak than khanduli kilamat jeng hak jing tengku pat sabat ki karbi ya kene lawan itu da keseng kaba kami ya kabha kamiat jeng kinong snong ki basong hak jaka khapot bat ke jela Asam kat ba kesorkar Meghalaya kadang beteng ya kejing keren ba gejala Asam menepen bet no iput usam barang sateng badan pedang kejing kaja bat bagawe ni kejing kenduk ki arliang mamla sorkar kadang sidap longru hagateu balala kat ba ha blok 1 pat kinong snong gidang mat ya kejing ki babonjat na kejing ibor kibor jong ka Karbi Anglong Autonomous Council hadian bagi kasih ki persya badat penperai ke kerdop lum khajna kabalabu da ka Karbi Anglong Autonomous Council ha kesnong khanduli na gani gejing persya ekane ka kerdop lum khajna lami pat gejing sngoi kerjat benrio ha ka balami sa gejing ya khang lenti markeliang ha pedang ki khasi bat ki Karbi ha ka baki khasi kimsha asuk banwan ki Karbi sha Meghalaya bat ki Karbiru kimsha asuk ki khasi bandai sha Asam ha ka bedai pat bat kelet jau lit hat ha baki khasi kelet de ki marjung kish ki yo ki badan hayo Karbi kim thiet chu ikni marjung ki khasi bakentup ki jor ukhau isiar ki belang ki sniang baki wedi ki mar kumta kani kelakta ka kamai jong ki khasi ya kani le tho da ginong yalam jong keseng nyau trap border dispute redressal forum apok gejing yalam jong chairman uba chandame sungo hadian bagani akan huan ha kalai pui trek ujemang arhajar orpulai kalawan IT de gejing tho show chief secretary gejela ban pensngo halor kini gejing jong kinong chongsnong ha blok 1 kadgum gani gishiti balapha shaka sarkar le tho ru baki Karbi gi juthang hi gi yang gisam jong ki bat kiring dor ru daga video ha ka baki pensapriang pat ke kubor bathang yakini ki yeng da ki khasi ki pai khasi pnar jungi ki badon hopop blok 1 menta ki mat ya kejing kordit om chu tang kejing namar bale kadau kalong gane nadu ba gane ka Karbi Anglong Autonomous Council kawan ban set up ya ketu ka intri cheket ke badon ka snong khanduli tena galiang ka snong khanduli ru ka persya ya ketu bat kila lej ban ratno ya ketu ka intri cheket naga ni kadau ke mi no kata gajing ngeu perjai ben riu keng te kala don gajing ya pakhang lenti gajing ya pakhang surok mar keliang ki Karbi ru kim sha chu ikasip nar ban hiar setei bat ki khasir kim sha chu yaki Karbi ban ki shane chpo Meghalaya te kabakta pat ya ginong sok strong jungi gadai gane ki Karbi kim sha chu yaki pai nong sok strong kasip nar jungi ki badon hapo blok 1 ban 1 year 1 heart sekeyeu ki badon chpo Meghalaya te hoi kisha ya ki bru jungi ban le sekeyeu ki badon chpo ki area jongki tang ba gajing galong gane ki nong thit ya ki mar ki mata lani kita ki yeu ki badon chpo Karbi Anglong Asam kim thit ya ki mar ki bangi ngi penmi kum nuksa kum ki siar ki belang ki sniang nang tau khau nang ta ki jhur ki khniang rendia bat ki wei ki bagi nong rep jungi ki penmi hakani ko por hi te karukom 1 year 1 heart ki briu jungi chate galong kim yo ban ra daga pisa habaki ki 1 year kira be dagi mar kum kanuk sangan ai kira ki siar ki di gitu ki siar nang ta kan yo pisa pat ban thit ye ki jingdon kam jungi kum khaw lane kum ka melu kum ka chini kum ta ter ke te habaki ne ki mar jungi kimla shu ban di kamut kam don jing mur shu bakin lejeru sekitu ge yeu Karbi te ke jing galong kapok ki area jongki hapok ki snong ki thau jongki om don dukan he om don ki yogi hat ki bala ban psa ki bala ban pendap ye ki ken te de ne dau menta ki sem jing bha ki don hapeding ko jing kordit kumbanga ong mene sekaweru hapeding ke jing pang ke jing sitomo wan hapeding ke jing pang ke jing sitomru kim sha ki berujungi ban lecha sumar ci hospital ki badon sene chpo juwai chpo Meghalaya
Hoi kidon gi hospital cepo asam ru mo cepo karbi anglong ru kita ada kim khang tang baki beriu jungi ki siam jing bade kim nang ka ketin ketelik ki kren ka karbi ki kren ka asamis ki beriu jungi kim nang ka ketin karbi kim nang ka ketin asamis kim nang ban tho karbi kim nang ban tho asamis kata ka dai ka be ki jing te wal ada kam jingai ma kana ka tiru ki kam suk ka lek ka wan shani namar baki suk ka ketin ketelik ni gi yo ban kren ka ketin kasi ni yo ru ban kren ka ketin jantia te ga ne ka we ka jing ka ba ki berkeman keba ngi penpau bat ngi ajing tho chief secretary bat sekawai kebangi kerpat kelong ban weng no mardor ya gane gejing ya gane gejing pakhang lenti namar gi tip ba gejing pakhang lenti hi kelong be an mo la ngi pe kat kum ka an la da khang do karbi yo khasi la ne do khasi yo karbi ru te nyimla ban len bahaka arpe santerik jong ubna april hadin balakut jong gejing yalang jong regional committee mai ba thombor siwat CEM jongga Giant Hills Autonomous Council bat di ba snga bahlang dhar deputy chief minister jongga Jela Meghalaya kila le hiar syate chnong khanduli haka caka badon ketok intri takskit ya ketangim la ban len tang baga besngau sui kalong tat hadu menta nagaliang jungi gum ko forum bat nagaliang jungi pai nong chnong jongga lum jantia bat jongga blok won ngimpat yo jing tip AA ba kila ajing tho le ne ba kila ya kren bat baru chief executive member jongga karbi anglong autonomous council haga jingiri baga dikaka PI gumalong menta ka karbi anglong autonomous council kam shania tang haka asam government tang haka state government banle ga dikaka kisim khia ba bar kisim rat ba hi halade kum council naga penta banya daya lau jong upur usam te bale par council jungi ka ngam jat bale ga mong halor gane namar ba ka council hi kala tip shai ba ka ne ga jaka bal wan penyeng entry tax gate ke karbe anglong autonomous council kadang hapura hapo upur usam hapo ke jurisdiction juga Giant Hills Autonomous Council katkum ke notification 13 April 1951 te ngabu jingkeli balai piting hadukan nek ne namar nganur barong syai ba ke jing bom la bani transfer ke blok bon jungi hadu menta benne ke de tang ke jing khawej ber ke jing ting jong kibriu jungi par kham tam e jungi nong yalam jungi te nagaleng jungi kum ka forum ngi kerpat ngi dawa ba ngi kenturu ya UCM jongka Giant Hills Autonomous Council ba phide bersim khia mardor ya kani jing jong gebreu jungi ban ya keren ber karbi anglong Autonomous Council khna ba ngila ban weng ye de jing bat kumju ban retransfer no ya kani ge ka jungi ke ka Khasi Hills Autonomous District Council haksi balang jogatayo kalaple ke District Council Code anong po ka district Ribhoy daga jing temu ban ai ke jing syakri ki pat ba ki basyong basa haga district Ribhoy bat ban penjan chosho ke jing ajing syakri bat kiwe ki kam sensyar khadar haga ne ke district da kejing temu banwara kham hajan chikipat ba yaki kam sensyar khadar ka baidai bat ki mokot duma haki yang syari jong district council bat ban pensuk ki pat ba akalet kawan ban le ki kot kisla na do ki birth certificate ka district council ha ka lai phui trek ujemang arhajar arpulai kala ple ya ka district council code ha ka office jong ka KHADC ha nong po ha ka district Ribhoy ya kene ke district council code anong po branch lawan man ple perda do ba titas tarwal khan UCEM ka KHADC kum kongsan ha ka jing dan lang uba lam prang bla chairman ke district council uba taibor lang pathau EM ka council building I Congress Mary Kharpuri EM ka tanat market uba Jamborwar EM ka tanat ilaka uba Victor Rani EM ka tanat arts and culture uba Balajit Rani MDC ganong po uba S Khars Emle ujaj jong ka district council kirang ba shdong bat kibe Habakran kene singi ubat titas Starwell Khan ulapan paw ke jingkemen banyo ban play bat IT kene district council code kum kayeng bishar ke bapura hapok office jongka KHADC Ribhoy ya ke bapun urlong ru ke jingtemu ban peniajan ngi pat ba riulum ha ke baydai bat ka kam bishar khadar baru ban pensuk yaki ha ke babon kiliang ulapan paw ru bakat kum ke administration of justice ki pat ba riulum ki basa apa opor usam jong schedule area ki don ki yang bishar omtang yaki district council Nrei ke jing bishar khadar
hagi khasi ke dairu naduk ki darbar snong ki badan ru ki village code ha kabala dairu ban pentamai ni pen KM ki village code ngata ki dan ru ki additional subordinate code lang ba ki klik nong sensyar ki balong ki nong bicara ki code bat ki dan ru ki district code ki badan ki judge bat ki magistrate ulong ba ka jingdan jong ka yang syari hang ne kan ai ka jing syakri ki pat ba naduk certificate baper kinu ki jing kan at ne ki mokot duma bagi pat ba kan ke district ki dan kam bat ulong ru bo pha ka kubor ki pulet ba kinu ki mokot duma ki bedai bat ki para reulom ne ki tribal case depan pha syaki district council court da ka babenrap ru baleng ba kan ki yang syari jong ka ki HADC kan long ru ka benta ka bakrau ha kaliang kalat ai kam ai jam ya ki plidar jong ka district ki bala pendap ki jing pule ha ka lo but ka jing troi kam kalaya henreng isu kumen ba menta ka sipat nginang kuan ban pen scam syu officially ya ka jing don jong ka court hakani ka Triboy district hi borok kawe kai ka function lani ka jing temu jo kani ka court kalong banwan ra khamjan syaki pat ba ya ka kam bishar khadar katkum ka administration of justice kalong ba ngi hapo uput usam jong ka schedule area ngidon yakini ki yeng bishar omdai tang ki district court henreng akwa ban pen kan mau pi yang ni baka bishar ka khadar hangi ukhasi kadai nadu ki dorbosno ngidon ni kita ki village court ki ba kaladai ka por ba ki snong ki dei yakaban penthmai kiladai ban pen ki im ya kini ki village court ki bangi ngidon nang ta ngidon ru ya ki additional subordinate court lengba ki kli nong sensyar ki jungi ki balongkum ki nong bishar hagini ki court bat ka balai ngidon ya ki district court ki bangidon ya ki judge bat ki magistrate ki jungi ngatrai pia kan mau bahagas nam ka baladap kaladon ka jingki win hakaba nakaliang ka sorkar kala penmi ya ka notification ban pentri kamno ya ka CRPC hapo ka state meglea brokaway kai ka jing snow ka jungi ha ka to por kalong bad lengba kani ka notification bayo kibor jungi ki district court district council court kindu borno tenrei hadin ba ngilai kendu bat ke sorkar lengba menteri rangba nakapor sikapor lapan sutu ingi bakani ka notification kan nom kta ya kibor jong kikut kibangi don lengba ka district council bana kaliang ka jongi ka council ngin nom syong klikti nginom island bayakani ka bor ka bangi don bangin du no henry bangidang penklan nagawi ka por syagawi ka por ngangai ba ka jing don jong kani ka kut hang ni kan ai ka jing syakri ya ki pai ba ki jungi ki badon kam kumbala batai mane nadu ki birth certificate nadu kinu ki mokot dama ki bedei hapedeng prariulum bat ngakwa aru ban ai gani ka message ya ki bor let's say ki badai na kuwe ki kum naka police bagi dei ban sutu baka trial hak dei bat ki tribal case para tribal dei ban refer Syaki district council court ban ngangai tu bakani ka jingdon ka court kan yarap ban ai kam ai jam ya ki lawyer ki jungi ki samla ki jungi ki babun menta hangani ka than ka jungi le se hangani ka Riboy district ki bla pendap ya ki jing puli ki jungki ha ka an le se kan island ai kam ai jam ki ha ka bakin yo ban yarap ki nong song sno lakum do kumno ngin penjan ya ka jing bishar sha ki pajba bat ya kani lamup na kowe ka por si kowe pat merekam urlong dei tat hadu kan ka executive committee ke pamenta
hapok kajing yalam jong iba titos kain kala urlong kane kajing angnut na kaliang jonga komunong bishar juga dis council nomor nado ki border Assam ne thain boy bat kiwe ki jaka nadu khap garo chathain was ki habanwan hadu shalong habadon ki jingya kaja don ki case ki aka barokhat kani kala penjenjar mardon kapor hakabaki pajba abaki wan hadu shalong ki haban samit kuma armit ki wan shwa shimit nangta hakasngi kepala syai kadai kasngi kepada ka kes ke jongki nangta hadu kungla cisngi pat kir salik pai ka jinglut ke bejor kungta abang yoi kani ka jing ilamu syaka isi bat nga ai khoblai kerpang ya kani ka isi ke bamanta ha ke bakila sngap ya ke jing kerpat na kaliang jongi bat lapun urlong ya kani bat ka jing thu jong kani ka ba pli kani ka kot hangne po dis hangne po nong po kalong ban panjan ya phiki pajba barok khot na kani ka than boy omdan kam sho bandawan hadu hasilong manta kala don hangne kinu kijing ke ba phi ya kendo kebot hangne philala ban sok ye ki bat phila ban ai ya kinu ki jing mudui ki jongphi khnang ba ka kashri kanyo ban ai ka rai ka bayadai katkum ka jing ibit na kaliang juga kashri Namar kajing sngau artatian ya kerukom penmi ya ketup kerteng jong ginong thapkam. Hagala asing ublay jong katayo ka Khasi Students Union Nongpo Circle. Kalalet ban pensange kajing penlong ya ke interview thungkam ha ka office u District Medical and Health Officer jong ka District Riboy. Ka Khasi Students Union Nongpo Circle ha ka arpu khandai trik ujamang arhajar arpulai kalalit bentuklar kajing thungkam ha ka office u District Medical and Health Officer DMHO ha ka District Riboy. Kemudian nongpo halor kejing penlong ya ke interview thapkam ya kowe ke post storekeeper district warehouse bandar teligi post staff nurse kani kejing let jong ka KSU ban pensange kani ke interview jong ki khun samla hak office DMHO nongpo kalong hadian kejing yo ujor na ki katu kan ngot ki samla ki bladap men apply kini post ki balapen sngau hak seng KSU bakim sngau hon ni kejing penmi ki kerteng ki bala ban let ai ke interview hak ni kesngi kata arngot ke post storekeeper bat sangot ke post staff nurse habakran bakawai ni kisamlak balapoi hakani kejaka naga bentak interview kala itu bakadap naga jing solungo bakan i kerteng jo kisamla ki bala ban le ek interview hakani kesngi balapen mi naga liang gibor peniat jo ni jing thungkam hakani post kala itu ru bay kejing penmi eki kerteng ki bala ban le ek interview kam shimladon kanu kanu kejing pentip chaginong thap gini kam da ka babenrap ru bagi ladai ban ai jing tip lane pelat ik notice jo gini kerteng ga website hendrai kam shimladon satya kum kata nagaliang unong ilam ka KSU kata office secretary ke North Khasi Hills District ujon lengdo Uliatho bagaseng kalashim magasenjam man pensange no ekini interview hakini kam kalalong hadian kajingyo jing ujor ni samla ke belatap kam kumalapan benar ke office DMHO kanongpo Uliatho ru balayo jing tip baladon kumbahnyau teligi pos ki balaj balapan menapat ba ndrei ke basngolngo kalong bahasan terlipat ki pos keladon lupa ki kerteng joginong yo ekini pos kabala pensyayong hi ya ki katukane ki samla tap kam Bat ke belapan bore keseng bahkan sengap ke sor jong ini kisamla halor ke jing bom hun ke jongki ye gurukom tapkam kum tanah kaliang keseng kalalet ban pensange aswasipor ke jing le interview hagini post tak hadu mendala ban penbed badio ke jing hun jong ini tapkam hagini post apa yang mai notice balasha solis lepas interview Asul po nama bagi kanyo notification si at least po website kabagi ay to website bingin apply kan ka kamru ndani halo panganda po yung niru ka check kan website break am ndani ban mention contact shortlist candidates ha the day bikila mention de kita ngilas to number hakajing tap kam to mo kidan gibasha reject kidan gibasha ban kidan giba confirm ban yo kan appear ke interview ndai hamni mata bade kalau unfair so weru kapus kalau yang tadi shortlist candidate kila mi isang ti kamu mentoy yu shuban nek tak interview am harus tap baik itu electoral department dan kam shuban interview na baba dak kumno ke interview kumku ki kam pe kawe ke post ki no le interview ki ko za ki hazar mut chu am not spot ki ko dan am
Henry Handi pada Henry tu lihat po samut kita shortlist candidates kalau mereka tentang selai itu tugas list jom kita ki candidates malah interview ni last tu ba kandidat kalau unfair tu naki samla boleh kita wan interview ke office di MHO ba dan kita kerja interview ba kami baik guarantee kadba kapus kadang nyo teli kat basan teli kalau dan lepai kerteng nak kalian keseng ilawan soi hab kata pengilawan pesengek sendon dia kan dia kerja interview nak kalian keseng yang kuat ba kerja tungkam tungjam kan nok seliang mat yang kuat ba kibru kiban yo kami jam mengne ba kilat del pagi bro jongki bro jong minister MLA kumbang ile yo jengtep dan bagai kedua ya office juga di MHO ya pensai ba jing interview kami sim tang itu kibala biang ke notification joki maka lang kasing na pansangya siya sipor ya kanya kajing interview atat adin ba kila pembek da kumbay nakaliang jukiro kila simi karay makin sangya siya makin sa pembek adin nakaliang kasing kentu yaki office jaga di MHO bakin penyat bet penyat ranti jaga jingir kum interview jaga kam today ben yo ya ka hak jong kitu ibadai ban yo om ban yo da kitu ki bru jong ki minister jong ki MLA nadon kerteng kumbang yo jiktep Hadian baka Khasi Hills Autonomous District Council kelapan mi eko hukum ban khang no ek jing ot kilo yiki marrap ki bawan poi hayau do hasilong. Lami pat ki kenhon jo kinong khayi jhor ki bapersya ek eko hukum. Keble teli langru ha kawai ke syatri ban penpau ek jing persya jo ki chaki bor ki bahalor. Ha ka arp kandai trek jemang ar hajar ar pulai kinong khayi jhor ki bahapok ke syatri ki ba ki dang thau thamai. Kata ke Joint Action Committee ki bakenthop ya keseng Khasi Jantia Fresh Vegetables Association bat keseng Ginger Traders Association. Ha ke jing kendo beginong pathai kubor Hasilong Press Club kila phak ka kubor syaka KHADC bakem pediang satya ko hukum jongka ban khang no ek jing ot kilo ki jhor ki bon poi yodo Shillong na ki dongrap. Ya kani ke jing persya kani ka kenhon jekin khai jhor kilapan pau ba haswa ban shim kani karai ka KHADC kumjuk sarkar ka deban khotlang ki dongrap bat kinong khai ne kaleng kari Khasi Jantia ban penbet lang bat shim karai. Kinong elam jong Joint Action Committee hakani kesni kila kenturu ek sarkar banang ne syakmat aba ke sarkar ka khot ekran ki dong khai jhor ka dei banwan lengba ke Joint Action Committee. Jing thau ya ka Joint Action Committee kalong halor kanong rim ba ngi menakni nakaliang ka District Council kalapan mana ya ketu ka notification ke boong om syak su 1 kilo te klem da khotlang ya ki option per kum da khotlang ya ki option ko pej nam ta kinong ram tela su khot tang ketu ni bat kalapan terekam ya ta ka notification ke ba om syak su 1 kilo rena kaliang jungi haga arpna tarik ngila pelong ya kecinglang pangila form na kecisi bat ngi kentaj mordor yang tu ka notification ke bala pemi da ka diskonsil kat bompala pan penbait lang ya kinong khayi boro bat ya ki nongrap nomor ba kinong khayi ba kinong rap kilong kum sipara kilong yeteli bat ngi kwa ru na kaliang jong kinong khayi syur bat no khis ing ba kin don kaci kenduk lang lada ka diskonsil ka kwa penterikam kadi ban khotlang balada ka sarkar ka kwa penterikam lang nya kata nak kamta ka bha kamiat jong kinong rep jong nong khayi kadi ban khotlang kinong khayi ya ki option ba per jong nong khayi bat ya ki option jong nong rep bat kumcu ru ya kinong rep khnang ban don kacing stu jumut khnang ban nomi kanu kacing ya ban ibor kinong rep ban nong khayi kalong ko kubor ke pesngau tenat bani ba kat nang yat kisngi ki khon jong ne gejela ki badan sap hakiliang boper kilan nang pau ki rensan bahaya om tang ha gejela hendrai wat sabar gejela ru kumjo
Mentah kesenam arngut kisamla kila syajiat banyakun ha kawi kelumpung Yakob kebahe jongkari India. Bat kebadan kam mentah kalong setangka jengkershan ru jongkipat ba nakani kejela. Ha gajing ekran baginong patai kubor hak arp kunai terik ujemang arajar arpulai hasilong press club. Kinong elam jong keseng All Meghalaya Dancers Association AMDA hapo gajing elam jong presiden uba akit bok thaba. Klewer ginong syong shnong kani kejela ban ai kejing kershan ke Bapura ya ki arngut kisamla ki bala isim benta ha gelempung ke bala tip kum ke India's Talent Fight Season 3 kaban selong ha kenong ba Delhi bagentop ya usamla Bobby Star nongrum na kshnong lat rengau bat kesamla Twinkle Grace Yaurap namo senram. Kini kisamla kilamit na kejela ha kani kesngi bat kila kerpat ru ikipat ba kejela ban ai kejing kershan kenang begini yo kejing job ban wan raknam ya kejela hi baro kawai. Kum shibenta ban pensengutho ikipat ba ban mi syakmat ban no senyang yala kasnam kaban long kejingker kui ki weipat ki badan kam kerke ya kasnam. Ha kasngi ba ar jong katayo ketenat kakot kakya rengkat ka jinge trailang bat ka Meghalaya AIDS Control Society, ka Meghalaya State Blood Transfusion Council, ka National Health Mission. Kila penlong ya ka program pensengutho pat ba ha ka parish hall ka badan hanong po ha ka distrik Riboy. Bandang ai mensiam bat ban pesuthu pat ba halor kejing koridor bat kejing longkong san ban ai senam. Ban long kejing kerku pat nak bentaki wegi beri kebadan kam kerki. Ha kalai potre ujemang arajar arpulai ka menteri beri kemi ekatnat ka kakya I Dr. Amperin Lengdo bat WMLA kanong po constituency ba Meral Bonds iam kilami shikmat ban ai senam leng bak program ka bekerpang ka belap long ha ka parish hall hanong po. Ya kani ke program la penlong da ka Directorate of Health Services jong ke Jela Meghalaya rengkat kejing trailang bat ka Meghalaya AIDS Control Society ka Meghalaya State Blood Transfusion Council ka National Health Mission bat ka Terumo Blood and Cell Technologies. Aganik program na don rengkat ru Deputy Commissioner ke Distrik Riboy Arpit Upadhyay UDMHO gunong po Dr. P. Karnari, Dr. Pakwikwegi Officer na ketenat bapir lembat kipat ba. Habakran na gani kesngi Dr. Amperin Lengdo ila pensyai bagi beliau kem day ban sutu bakla. Ndai kidi bandan kejing sutu alor kejing koridor ban ai senam. Bat ki beliau kem day ban sutu bakla ni ban syai lam bakla namar kejing ai senam na kepor kairap om tangi kibadan kam senam kerki. Ndai kairap hiru ikito kiba ai ke senam. Ilong bagi Jela Meghalaya kadang duna bah kejing don jong kinong ai senam. Bat kani kelabu jeng ia agi babon ki Caka Sumar ban pendap ke senam syakipat ba kam tam na kapenta kitu ki bamat ya kejing ja ke besngusi kum kejing ja aksiden bat kiwe. I Dr. Amperin bat uba Meral Bonds iam kila kentu kipat ba bagam dai ban tiang ndrai ban mi syakmat ban ai subhaya la ke senam. Kenang bagan long kajing yarap kejing kerku kiwe. Kile tho ru babon kinong syong ha kejela kidan kam ke senam. Bat bon hiru kila du no ela kejeng em tang namar ba omla ban penbiang ya kesnam ha kepor ke bebiang. Kumta kila kentu ya baro bakim de bantiang bat bagi de ban mi syakmat ban dan bentalang ha ke ban yarap ban pelat ya kejeng em jong ki breu ke badan kam yaka. Saving of lives in our communities and societies. The very fact that blood donation is very vital in the community is seen when each family faces a situation where, because of the requirement of blood, family members face a lot of problems. I have myself met families who are in dire strait of blood, but surprisingly, nobody from that family was willing to actually donate because of the fear that they have. Ever since I gave blood donation, I have to come like this, I have to come like that, I have to come like this. Therefore, sometimes we don't even value the very fact that we ourselves can donate for our families. The moment you do that once, you get encouraged. And you will be encouraged to therefore also donate blood for others who need your blood, whom you may not know by name or in person. Hashua bing ni kemi ki kubor ke bedang sa ngena pai shashipor syakini kijing penmena.
Toyota, play my song. The cool new Glanza. Go hatching. Go awesome. Hashua bangin kimi ki kubor ngi pengken mau biang ki mat pekongsan ko kubor mentang ketayo. Led ajing kersan ki pat ba yo ba adan basayo maj besat dengan kelembok por. Kerpat ke komiti Menteri Rang Ba Kejela ban Aibor Banekren halol ke reservation policy. Pengikut no uba ardan basayo maj igajing sat dengan hadin batau ke sarkar ya ke expert komiti halol ke reservation policy. Yo ki masih igajing pang lumpy skin disease ha Kejela. Xiao Chief Secretary Kejela pentip keseng HBDRF halol kejing syak pendik ki kasi haki karbi ha Block 1. Diau kesamla thep kam hadin balap balami depa ki kerteng pensange ke KSU ki interview ha ke DMHO hari boy. Bat pasat jengmut biro pau kemat Kejela ke expert committee halol ke reservation policy. Hadin bagi jengelang jong kisengsan pertai boper Kejela kila syong jengelang bat yatai bah halol ke jengdawa jong presiden keseng Voice of the People's Party. Ban bishar bat penthamai biang ya ka antungkam hagani Kejela. Kata ka Meglaya reservation policy kat kandai sepa nyopuar. Ka sorkar kalahap ban syem mekarai ban tau de kekenhuan ka ba kerpang ka ban bishar biang ya kani ka policy bat ban ajing mut pat sya ka sorkar. Hadin bala tau ka expert committee ka ban kemi ya kani ka kam uba ardan mela basayo mat ru ulah pediang ya kani bat wengno ya kejing sya tangan ka bala palat prasni. Mentah kejing kemi lenti jong gipat ba kalong ba ka ba kumno kata kejing ajing mut jeng ke komiti kan Aisyah ke sorkar. UPCN ulayo banekran ru baki katuk ani ki rupau kemat jong Kejela ki bala pasat jeng mut jeng ke komiti. Mentah kesingin penisya pi ki laingut ki rupau kemat Kejela bat hakiteo banwan ngenang walam syuk-syuk ya ki weipat ki rupau kemat da ka ba persyang ru ya ki ban hari lom garo. Tongin sengap ikini Shipor. Halor
Benong. Tia parlok dah ketua ngila poi sekebakut jeng ketuk kubor jengi mentah kejan miet ngin se syam yang bat pilih syam tayo ha kejuk kesngi bat ha kejuk kopor. Kublai shibu ne kopor jong pi bat jasa.